bano bagabo bafite amafaranga, bano bagabo leta yabahaye ibyo bifuza, wowe leta uhaye uvugira yaguhaye iki? Iyo leta uhaye utetera yaguhaye iki? Nimba ari leta, niba ari umubyeyi wawe, babwire bakure nyoko mu nkambi na so babajane Kinshasa. Leta ndacu yaguhaye inshuti yanje, iyo baje kuba ari abantu bazima, ntabwo nyoko na so baba bari i Burundi muri buriya bucakara. Rero si ubucakara se ko bunahemba. Ntabwo baba bari kurya pate jaune y'ubusa, ntabwo baba bari kurya impungure z'ubusa, umuceri upimye babagenera ku kwezi. Bwira so buja gukorera igifatika, akure nyoko na so hariya, babubakira inzu, baje mu bihugu bikomeye, bagende bave hariya. Wishukika, wibigipfu, wibinzanga, ngo bagukoreshe ubwire ambiance gusa yo kuvuga ngo uri mu ndege, ngo wagiye Nigeria, ngo wagiye ngo Sudani, ngo uri Addis Ababa. Ibyo birashira, ibintu birashira, akibifatika, ibintu bigaragara. Urumva bafitanye umubano mwiza n'Umufaransa, babwire bakira ababyeyi bawe ubuhunziriya, baje guturayo, ukomeze ubikivuma, ariko ufite ucogejeho umuryango wawe, ubaye kinani, ntacu maze, ntacu mari umuryango wawe. Jamen mugani wa Ruto ngo jamen, uwo none suko ubaye umuntu nyabaki, ubaye umuntu nyabaki, wishukika. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, we bukeye ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Dusuhuje ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingezi cyane. Kuba tugufite ni umunezero cyangwa se ni umugisha kukugira. Dusuhuje abanyamurenge bose aho baherereye ku isi, dusuhuje abanyarwanda, abanyamasisi, abarundi, turabasuhuje cyane kuko nimwe tuvuga ururimi rumwe kandi tukumvikana. Turabizi kuko tunafiteho n'abajyanama benshi ndetse n'abakunzi benshi n'abafana benshi. Muri abantu bacu turabasuhuje cyane, tubifurije amahoro y'Imana ngo komeze abane namwe. Natwe tumeze neza, turakomeye, ntaraje kure. Reka dushimire abantu bari gukora mu mifuka yabo bagafasha ababyeyi bafite abagabo batabaye cyangwa se bakabaha hafi mu buryo bumwe n'ubundi. Nukuri turabashimiye, twagiye tubona ibikorwa byanyu byiza bidukora ku mutima, muri abagaciro cyane kandi ntimuzorekere, muzokomeza munabikore n'abandi. Kurya twavuze ngo ico ufite ugisangire na mugenzi wawe, tukarye wenyine kuko impisho y'umuntu umwe si nziza undi ababaye. Muzamusangira ibyo mufite. Hari itangazo nshaka kubanza gusoma byanditswe na BBC, rivuga ngo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zihagaritse ibikorwa bya gisirikare ku ngabo za M23 hagamijwe gushishikariza ibiganiro by'amahoro. N'itangazo ryasomwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa uku kwezi turimo umwaka wa 2025 n'umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge kuri televiziyo y'igihugu. Mu magambo ya General Ekenge yavuze ko FARDC yahisemo kwifata ku bitero kugira ngo hashirwe imbere inzira z'amahoro zatangiriye i Rwanda, i Nairobi ndetse no muri Qatar. Hongeyeho ko ubu barimo gukurikirana igikorwa cya M23 cyo kuva mu mujyi wa Walikale ikerekeza Kibati, nubwo M23 itigeze itangaza aho ingabo zayo zizagarukira. Icyemezo cyafashwe nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC Congo Teresa Kayikwamba nawe yatangaje ko guverinoma yiteguye guhagarika imirwano mu buryo bwihuse mu nyungu zo kurengera abaturage bari mu kaga. Yemeje ko leta ya Kinshasa yemeye kuganira na M23 byimbitse nyuma y'uko amasezerano bari biteguye gusinyana n'u Rwanda mu kwezi kwa 10 2024 atigeze agera ku musozo. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu muri 2025 leta ya Angola yatangaje ko ibiganiro hagati ya Congo na M23 bigomba gutangira, ariko M23 yaje kubyivanamo ishinja ibihugu bimwe mu by'Iburayi mu kubangamira iyo nzira binyuze mu gufatira abayobozi bayo ibihano no kuyishiriraho amananiza nk'uko tubikesha
iyo nkuru urumva yatangajwe na BBC. Nubwo FARDC ivuga ko itazongera kugaba ibitero kuri M23, impande zombi zikomeje kwihanangiriza ko mu gihe habaho gushotorana intambara ishobora gusubukurwa. General Ekenga yavuze ko FARDC izakomeza kwirinda ariko ifite uburenganzira bwo gusubiza mu gihe umutekano w'abaturage cyangwa imitungo yabo waba wugarijwe. Ubu igikorwa cya M23 cyo kwimura ingabo zayo kivugwa nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kugana inzira y'amahoro, ariko amateka yerekanye ko agahenge nk'aka katamara igihe kirekire. Buri ruhande rushinja urundi kubangamira uwo murongo. Ibiganiro bihuriwemo na Katari, Angola na Afurika y'Epfo bikomeje gutegurwa hagamijwe gukemura burundu ibibazo by'intambara imaze imyaka myinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Kongo zatangaje ko zahagaritse kurasa ku mutwe wa M23 mu rwego rwo gutanga agahenge ku baturage. Minisitiri Kayikwamba avuga ko ubu ibintu bitandukanye n'uko byari biri mu kwezi gushize ubwo biteguraga gusinya amasezerano n'u Rwanda. Iri tangazo ryashizweho ni iry'uburyarya bwuzuye n'ubwoba buvanze, ko barabona ko baba batsindwa. Kandi Gisekedi muribuka ko indahiro ziwe zigera muri 3 yigeze kurahira avuga ko atazigera na rimwe aganira n'ibyihebe. Ibyihebe yavugaga ne M23 yabitaga ibyihebe, avuga ko atazigera aganira nabo n'umunsi wa rimwe. Ariko babonye ko Waikare Tombe Kibati Tombe babuze uko babigenza, batangiye gusaba ibiganiro babuze amahoro. Amahoro yahe? Muzamwica abantu buri munsi mukeneye amahoro yahe? Mwaratumaze mukeneye yahe mahoro? Nimwemere ko mwatsinzwe mushira intwaro hasi, musalendinge ku rugamba, niko bizabigenda. Uyu musirikare atamanitse intwaro araraswa, ariko iyo yayimanitse arababarirwa cyangwa se agenda gahabwa ibindi bihano. Amahoro yahe? Nta mahoro mugira mwebwe, n'ukubesha ni bwa buryarya bwanyu na bwa bugome bwanyu na kwa kwica abantu mwamenyereye. Nta biganiro biri aho ngaho, tumaze kubamenya. Habe na M23 irabazi, turabazi cyane. Mwe muri abicanye rwose, mureke kubesha ngo ni ibiganiro. Mwatsinzwe, uduce twose dukomeye twarafashwe na M23. Uko musarendinga kubera nyine kwa kuvuga ngo n'ukwihagararaho gahunda mugiye gukora ngo ni ibiganiro. Mwe tumebajua nkuko mubishize ejo hari video mwagiye mubona y'umugabo w'umunyamurenge mukuru uruhara yari kavuga kuri akora ikiganiro ku binyamakuru byo muri Kongo. Umugabo n'umunyamurenge wuzuye, si kuvuga ngo wenda ngo umunyamurenge agenda. Mugabo yarambabaje cyane, ndababara ndakwazika nabe natwirwaneho na M23 n'abanyamurenge babandi batari utugara. Murabizi uriya mugabo iriya message yatanze yaratubabaje, kandi ngira ngo mwabishije muri benshi. Utaha tuzamuva imizi natwe tumukomeretse kuko adukomerekeje. Umuntu w'umunyamurenge yahamagara abapfurero n'abazarendo n'abamayimayi ngo baze bice ngo abanyamurenge koko. Noneho abandi bo baza babikora bagakoresha abandi, babinyuza mu marenga, bahisha bagakoresha abandi. Ariko wowe umugabo w'umunyamurenge koko ugahamagarira intera hamwe kwica bene wanyu? Twamenya amafaranga baguhaye n'uwo mwanya urose uwawe, twabimenye byose. Kandi nawe urabizi n'umutima wawe ko umwanya urimo atari uwawe, ari zanda zabagoye, zanda zabananiye, zanda zababereye umutwaro. Ibyo $5,000 by'idolari baguhaye ngo uje kwicisha bene wanyu, amafaranga azashira. Amafaranga ni ubusa, habe n'uwo guha $1,000,000 amezi 2 wabayimaze. Ko baragukoresha ukagenda ukamuvuga ibintu nka biriya mu binyamakuru birenze 6 byo muri Kongo bera bikomeye cyane, ngo abazarendo na mayimayi ngo muze ngo wa mugabo we. Tuzakwitondera umunsi umwe tukumanuke neza, tukuvuge neza, tukumanuke neza, kuko nawe uri umwicanyi, uri intera hamwe muzini. Taho utane na wazarendo kura biyambaza. Wazarendo se n'abantu bakuyambaza kuko sari abantu bagira ibikorwa byiza. Aho wakiyambaje bene wanyu akababwira ati nyaboneka nimuze mu minembwe hehe ko barapanga kuharasa, uwo kura muja ngo kurahururiza leta. Iyo leta muhamwonka ni muyiveho,
iyo leta si nziza, iyo leta ni mbi, ni leta irobanura, igira bikunda, igira bitonesha, igira bifata neza, igira birutisha abandi. Amafaranga baguhaye twamenye ko ari 5 by'idolari, ariko bizoshira nta kwezi uzabirya nawe, ariko kugira ngo nawe wemere ubogame, wemere wicishe bene wanyu. Aho ejo bazotera bazarendo, ashaka kugwamo mwene nyoko cyangwa mwene so cyangwa umwana wawe cyangwa se umuvandimwe wawe. Nimureke iby'indambi, muba abanyamurenge, mupfira izina umunyamurenge, mupfira ubwoko umunyamurenge, mureke guhabwa amafaranga ngo mugambanire ubwoko bwanyu. Cyo kintu mugende mukireke, uwo ni umuvumo, ayo ni amaraso kugukoresha kugira ngo wicishe bene wanyu. Nyakwigendera aravuze ngo umwanzi w'ubwoko cyangwa umugambanyi w'ubwoko, ngo nta nijuru yobona. Uri umwanzi w'ubwoko, wanga bene wanyu, noneho ugeze naho uje kuri televiziyo ngo kurahuriza wazarendo ngo baze babafashe iki? Ko ari ukwica gusa. Baranti bazanarwana, barabaza bagatsemba, bakarasa inzira y'akarengane, abasivile badafite imbunde bameze gute. Wowe gusa ngo nibyo uhaye ukora umuntu ungana gutyo nkawe, imyaka 60 na nibyo bindi abanyarwanda bazavuga ngo apfuye yanduranya. Nawe upfuye wanduranya n'ukuri. Iriya speech yawe cyangwa se iriya interview yawe arambabaje cyane. Bamayi bagufashe iki? Bagufashe kurimbura abanyamurenge se n'ubwoko bwinshi ku buryo dukeneye kugabanywa, ngo bagabanyemo bamwe, ngo abanyamurenge ni 80 ngo afemo 40 se. Ese uyu muntu apfuye umurambo urawurya? Inyungu yawe mu gupfa kwanje ni iyihe? Ndasanga isambu nawe, uwo murara wawe nanje mfite uwanje ntaco duhuriyeho, tudahinga mu isambu imwe. Ico nkubangamiyeho ni igiki? Ntaco duhuriyeho nje nawe. Tituragirira mu kibuga kimwe, tidukama mu kibuga kimwe, tiduhinga mu isambu imwe. 8 sazoguha ntungirisha ari ngo azompaho nanje ntaco mvana nawe. Buri muntu wese agira 8 we, buri wese agira isambu ye ahingamo. Ibigabo z'amaco gusa ndayabananiye, bakambara amakoti kugira ngo nabagabo. Mugambanira bene wanyu. Byibuza ko umuntu yakagirisha ari mwene se akavuga ati data afite inkazi keya, reka ngirire mukuru wanje shari kugira ngo nzazitware zose. Wo kuragirisha ari umunyamurenge mwene wanyu, mwene so, mwene nyoko, ngo bikumarire iki, ngo bikungukire hehe? Message yawe ndayitambukisha. Nudahinduka ngo uve muri ibyo urimo, uzopfa nabi. Sibyo kushobora kuba ranapfu uhagaze. Garasi nawe reka nkugarukeho bukeya nubwo tigeze nkuvugaho cyane. Iyo umuntu yemeye kuba kagara, akemera kuba umwanzi w'ubwoko, ntasaba amafaranga makeya. Ari amafaranga wasabye kugira ngo ube umwanzi w'ubwoko ni makeya, uzogenda ubabwire bakongeze, usabe bifatika. Genda usabe naye bakubakira amazu nkuko babubakira abo bagabo. Basoboje ko baragushuka, bakaguduhumbi 2 tw'idolari ukagenda kuririmba tukabantu. Kuragira ngo barakubuze, abagukenera tibakubuze. Kurahunga ugapostinga location yahuri. Kusugo uri mu micezo, reka gukina n'ubuzima. Care mutoya ava muri ibyo ngibyo urimo. Nimba wamashije kuba umwanzi, sabe bifatika, usabe bakubakira amazu Belgique, nkakora babakiye basobuja, kakora babakiye basobuja muri South Africa, mu Faransa. Nawe usabe bakubakira ugira aho barizwa. Ureka kuba inzerereze yo mu gasozi gusa idafita hiri. Uyu munsi uri hano, ejo uri hano, kurazerera nkaroho mbaya, kurazerera nk'umwuka mubi, kurazerera agashuru nuko kaza kazerera. Agashuru ukabona hano gutya, wagera haragura umugahura. Ndeka kuba nk'agashururu. Nubundi wabaye kivume, wabaye umwanzi w'abanyamurenge. Sabe bifatika. $1000 n'amafaranga wasaba. N'amafaranga bagukaje kuvuga biriya bintu, ukaje gukora biriya bintu. Saba amazu, bakubakira amazu cyangwa bakugurira amazu. Sobuja sa amafaranga buze. Bareke kugukoresha mu nyungu zabo. Uririmba neza, twese turabizi, turanagukunda, ariko aho ugeze warengereye. Saba ibintu bifatika. Usaba umugabano ufatika. Ureke kwaka ubusabusa. Ureke kuba nk'umwana. Ureke kuba nk'igipfu. Ureke kuba bijiyo bija. Saba soboje kubakira mu Faransa, ugenda utureyo. Uzuga umutuku ubwoko nkuko wiyemeje, ubutuka ariko ufite ahure. Ureke kuba inzerereze mu muhanda.
ejo uraha kuribwiraga wega ngo ahori ngo bagushaka barakubuza. Ntabwo bakubuza nshuti yanje. Ntibizabindi umusaza hano hirya yavuze ngo arakureka ngo butaragera mu murongo ngo ntarengwa. Jewe mbaye ikivume nkawe nosaba bizama etaje abiri mu bihugu bikomeye byo hanze, kuko n'ubundi bana nabaye ikivume nkakomeza ngakora ubuyobe ndimo, ariko mfite aho mbarizwa. Isonanye ko bari mu nkambi $500 ko baraziguha, bakakwishura siduka ririmba, ugatuka abayobozi, ugatuka ubwoko, ukanduranya n'abantu bose, ntahuze umenya aho bucageze. Ndakubwiza ukuri umunsi wo gutagereza sobuja ntiyo gusura, tiyo nifuza no kumenya amakuru yawe, karagukoresha ka telecommande, karagukoresha nka bino binani bya game, iyo cyashize kirajugunywa. Reka gushukwa, reka kubika igarasha, ureke kwishinga bafite iyo abari iyo bageze. Bano bagabo bafite amafaranga, bano bagabo leta yabahaye ibyo bifuza, wowe leta uhaye uvugira yaguhaye iki? Iyo leta uhaye utetera yaguhaye iki? Nimba ari leta, niba ari umubyeyi wawe, babwire bakure nyoko mu nkambi naso babajana Kinshasa. Leta ndacu yaguhaye inshuti yanje, iyo baje kuba ari abantu bazima. Ntabwo nyoko naso baba bari i Burundi muri buriya bucakara. Rero si ubucakara se ko bunahemba. Ntabwo baba bari kurya pate jaune y'ubusa, ntabwo baba bari kurya impungure z'ubusa umuceri upimye babagenera ku kwezi. Bwira sobuja gukorera igifatika akure nyoko naso hariya, babubakira inzu baje mu bihugu bikomeye bagende bave hariya. Wishukika wibigipfu wibinzanga ngo bagukoreshe ubwire ambiance gusa yo kuvuga ngo uri mu ndege, ngo wagiye Nigeria, ngo wagiye ngo Sudani, ngo uri Addis Ababa. Ibyo birashira, ibintu birashira, akibifatika ibintu bigaragara. Urumva bafitanye umwana mwiza n'Umufaransa, babwire bakira ababyeyi bawe ubuhunziriya baje guturayo, ukomeze ubikivuma, ariko ufite icogejeho umuryango wawe. Ubaye kinani ntacu maze ntacu mari umuryango wawe. Jamen mugani wa Ruto ngo jamen uwo none so kuba ubaye umuntu nyabaki, ubaye umuntu nyabaki. Wishukika niba guyibifatika, nubundi warayobye usibye ko ritaranarenga, ugarutse wowe babarirwa mu bwoko. Ureke gutuka abagabo b'imfura, ureke gutuka abantu bafite ico bamara ibihugu byabo. Politike ni nk'umukino w'urupfu, ureke kuja mu bintu ngibyo. Naho ushukaga nabagiraga inama, nabo bagenzi bawe nabo batazabaza kuri kamera ngo bavuge, bakaguma kuguha ibitekerezo bagushuka. Ibo nta evidence dufite kuko ari utugara, baracecetse ko barasupportinga gusa mwibanga, ariko nabyo turabizi. Wishukika, nta kimeme dufite, reka buri wese yivugire. Ariko nawe saba ikintu gikomeye leta wayikorera. Va muri ubwo buyobe. Wa mugabo we uruhara kuvuze bukeya sinkuvuze AZ, ariko nzokwicariraho kuvuge neza nitonze mu burambuye, kuko kwanga umunyamurenge n'ejo hawanga. Ntabwo twishimiye kuba turi w'abandi, ntabwo twishimiye kuba tumeze uko tumeze. Ababikoze ni leta uhayikorera, kandi nawe mubo yirukanyemo famiye yawe. Nta munyamurenge udafite uwe hanze ya Kongo. Twese twarahunze duhunga ibibazo bya leta ya Kongo, ibyo murabizi. Ariko ko barabatamika udufaranga dukeya, mukavuga ko nta ntambara iri iwacu. Rero yazi intambara, mukavuga ko nta bwicanyi buri iwacu. Bamayimayi na Bazarendo muzi baba badukorera, baba batwika ngo umututsi afite inyama iryoshe.
ngo abatutsi ngo bagomba gusubiraho mu Rwanda. Kikwete yaravuze ngo abanyamurenge ni ubwoko bufite inkomoko muri leta ya Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo turi abatutsi b'i Bugande, ntabwo turi abatutsi bo mu Rwanda, turi abatutsi b'abanyekongo. Ariko muri kubyirengagiza, mukigiza nkana, mukica ibyo muzi nk'abana. Ngukora icazi ngo arya imboga yaritse. Uwo mugani sinzi niba ntawuciye nabi, abantu bakuru badukosore. Mureke gushukika, mureke kuyoba. Nawe mwana w'ikirara yatsi 8 aragenda arawurya arawumara, ageraho asangira n'ingurube. Yifuza gutaha ise yaramubariye. Aravuga ati data unyemerere nsubire mu rugo, nushaka uzureka nsangire n'ingurube. Ise yabazi nka akora ifeta aramwakira. Ati mwana wanje ntama yari yarazimiye, ngwino mu bandi, uri umwana wanje. Nta kosa umwana yakorera umubyeyi atamubabarira. Mutubabare, dukoranye ikiganiro tubabaye, natwe twebwe naba badukwajije. Aho umunyamurenge yitora akavuga ngo ntabwicanye muri Kongo. Twirwanaho n'abanyarwanda, M23 n'abanyarwanda, kandi ubizi neza ko ari abana banyu b'abanyamurenge, abana b'abanyamurenge kavukire imurenge. Ngo kiza kiranga umunyamurenge ngo ni umurara. Bari abana bose bari ku rugamba bafite imirara n'abanyamurenge. Babonye ko kuba muri ibihugu ntaco bimaze, usibye ko n'ubuhunzi atari bwiza. Mwese murabizi, umuntu wese utari waba arabizi ko ubuhunzi atari bwiza. Umuntu uri mu gihugu c'abandi azi ko yahunze, urabizi ko ubuhunzi atari bwiza. Hari serivisi utohabwa kuko nturi umwene gihugu. Murabizi abantu bageze muri Kenya mbere ntiwemererwa kuja gufungura konti yawe ya banki kuko nta byangombwa ufite. Dufite abagabo bize, abakobwa bize, nta mwanya yo kuyamamariza kuko turi umunyasitizeni, turi umwene gihugu. Ariko turi kubabarira w'abandi, namwe mukabyungamo mukavuga ngo ntantamba, ngo ntabwicanye buri murenge. Amahanga arabizi, namwe murabizi. Aho mwakaritse ngo bino bihe bibi turimo dusengera umugozi umwe. Umusinzira nagwa hasi, umwongera mubyutse. Umwongera navuga ijambo ribi, umusama mubwete mwene data iryo jambo uvuze ntiyari rikwiye. Ariko turi umuntu umwe, dusangire uru rugendo, dusangiye tuba umuntu umwe. Tureke kugiramo abagambanyi, tureke kugiramo abanzi. Muri kwica ibyo muzi, muri gushukwa, izo nda zanyu nimugende muzigabanye, urye bike bive mu mahoro. Nubwo nta mahoro abaho, amaraso atamenetse, niko nyakwigendera yavuze. Tunakomeza kumwifuriza iruhuko ridashira, amaze ukwezi n'iminsi asinziriye, kandi tuzi ko havutse andi madubu menshi. Mureke kudusogota, mureke kudukomeretsa. Ntabwo twishimiye aho turi, ntabwo twishimiye gukurira iw'abandi. Abantu muri Kenya murabizi mwebwe iminsi mikuru igeze, za Noheri umuruzi ukuntu abanyakenya bazavuga ngo tunenda ushago, twege tugasigara mu miji yabo ntaco twadukora, ntaho dufite tuja. Ushaga iwacu ni ku Ndondo, sinojayo. Naho ufite ushaga iwanyu, ariko nti wojayo. Twakabaye ino ari ubushake bwacu, ariko twari kubera atari ubushake bwacu. Kaza mva ku Ndondo direct n'indege na Jomo Kenyatta naje gutembera muri Kenya cyangwa kurangura ibicuruzwa fulani. Ariko ngo ntabwishanye buri wacu. Niryari umunyamurenga adapfa, niryari umututsi adapfa. Mukagira naho mwica inka zacu, kubera ari inka zacu z'abatutsi, ngo ari inka z'abanyamurenge. Inka y'abanyamurenge muri Kongo ntiyubaho, barayica bakayitemagura ntibanayirye kugira ngo badukomeretse gusa. Hari video mwigeze ko mwaka ushize batemagura ikibuga c'umugabo, niba ari umugabo w'umudahugwa,
banazirya barazitemagura gusa amashira aho ngaho bakaza baca inkukuguru bakagutariye bagakata ijosi bakarigeza aho ngaho bagasiga umutsi gusa w'inani kudusogota igihe mwahereye mutwica ntimurahaga ubutaka bwa Kongo butavuga buba bwaravuze ati amaraso y'abanyamurenge turayahaze nimurekeraho murekeraho ngaho nshuti banyamurenge nshuti namwe z'abanyamurenge mureke gushukwa n'abatwanga n'abatwica dusengera umugozi umwe imbaraga zawe wowe ufite akaboko kamwe n'izanje ufite amaboko abiri zoba zari ikintu gikomeye imbaraga zawe n'izanje tuzihuje zovamo ikintu gikomeye mureke gushukwa mureke gukoreshwa ibiganiro bibi twumva ni ibya bene wacu bari kuvuga ko nta bwicanyi buhari indirimbo namwe zibi mumusora nizo guhakana ko nta bwicanyi buhari kubera zabananiye mutubabarire uwo dukwazije kandi ntabwo tuba dukora ibiganiro ngo dusabe imbabazi we cyababaje mushaka uzugwa umubabare nange zo muvuga bimwe ntibidushimisha turabihorera twege dushobora urugamba rwa social media tuzarurwana uzozurira imidirimbo dutuka dukora iganiro ko tugutuka uvuga amagambo adusebya natwe tukumanuke ninde utari umunyamurenge twese turi abanyamurenge ariko mureke kwibesha ngo muturushe shaka leta muhamukorera yirukanye imiryango yanyu kirabica ko baraba amafaranga akabapfuka amaso mukabimpumyi mukagenda nta mutima mukabaho muri ikintu gusa gihagaze bakunzi ba Ineza Live TV turabakunda cyane muri hangana abakunzi bacu n'abakunzi n'abanyamurenge inshuti zacu dukoze ikiganiro mu buryo budasanzwe tubabaye dutukana muratubabarira ariko hari n'igihe kiza kiba ngombwa umuntu agatukana atari ukuvuga ngo ntaburere afite uburere ariko agatukana hari igihe kiba ngombwa ugatukana pe ugatukana nuko mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi komeza mudushigikire turabakunda cyane AFC twirwaneho M23 ku mutima kugeza ku mwuka wa nyuma niko nyakugendera byo kugeza ku mutonyi wa nyuma tuzara turabakunze b'ubwoko tuvugira ubwoko twiteguye guhemuka ngo tuvugira ubwoko platform yanje mfite uzanyishijeho mpamvugira ubwoko uwumva yumve utumva reke buri muntu wese afite ukaza yumva ibintu haruza wumva neza n'undi akumva nabi mukomeze mubane natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye turabakunda cyane